Naho muri Zimbabwe, Pasiteri Walter Magaya yaciwe amande y'amadolari 700 y'Amerika azira kuba yarabeshya abayoboke be ko afite umuti uvura sida. Urukiko rwo mu murwa mukuru wa Harare rwaciye umupasiteri ayo mande nyuma y'uko aburanye kwifunga n'ifungurwa. Pasiteri Walter w'imyaka 35 y'amavuko umwaka ushize yatangaje ko Imana yamweretse umuti uvura sida uva ku ruvange rw'ibyatsi byitwa aguma. Uwo muti yatangiye kugurisha kuri interinete, aho agapaki kamwe kaguraga amadolari y'Amerika 1000, ni ukuvuga agera ku 883 by'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rwasanze nta mpamvu yo kumufunga kuko nubwo uwo muti utavura sida nta zindi ngaruka wigeze ugira kuba ukoresheje, ariko nanone ngo igihe byazagaragara ko hari ingaruka wagize akaba azahanwa n'amategeko. Uyu mupasiteri udasanzwe kandi yigeze gusohora n'undi muti mu mwaka ushize yagurishaga ku bakobwa n'abagore bakawisiga ku minwa, ibi bizwi nka lipstick, kuko ngo uringaniza umuvuduko w'amaraso.